Kene ke kubor ke bas ngosi ke belajar habar gidam Jabalpur ha kecelam Madhya Pradesh haba ke wei galing ke balakit kumbalai po do sa pungut kibreu kalaha papo ke namar ke jingwan kensan ka eryong telah dapat ko abantip kamnia sa sangap ya kene ke video do mendakut badwat keliat ban share like ban subscribe kunju ya kene ke channel kenapa pinyo ya news update ke bansawan kene ke jingjia kala jia ke mid lai po trik yong arjar punreu Kebala penlong ya kejing siong seir ke bakrau bahadu mentah kisingi ke si terik jemang arcar penriu. La ya tu ke cingklat bat ke jingdu ya kibriu. Hadu kini ki kenta layok bansei ya kendai ngut ki mediap nagane ka Kumba arpo arngut kibriu lala ben pelaj im nagane ke jingjia nrei dang don sa kumba khatsan ngut ki bedang ja. Kentup ya ki kena rit. Uwe usamla ubala laj im nagane ke jingjia. Ulaya kendu ya minister ka PWD ke Madhya Pradesh Urakai Singh. Ubalaya penpoi Hasyan ban bishar ya ke kamera. Uneu kupau la penpau ya ke jing sosi ke bakrau namar ka kiau ke jong u ke lakhlat hakane ke jingjia. Katba ka tengah bad ukun rit jong u kidang ja hadu menta. Hapadang ke jing sosi la kentu minister ban penbiang ya ke rukom penyaj hakine ki jaka jong kai perthai kenang benam jesu kum kine ke jingjia. Ula keno bakane ke jing ken sting jong kinong trei. Kadau ka ba penlong ya kane ke jingjia. Ula ya thu ba kinong nya ling kim semla sangap ya ke jing maham kibriu ban penpai ya ka ling hakapor bakal air kelas dang klan. Don kitolong kubor ki balaya thu babun kinong syong hapo kaling kim semlayo bandeng ya ka life jacket hakapor ka badai wadla don ki life jacket hapo henry kinong trei kim semla penbiang ya ki kenang ban yada lupa ya ki briu